laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع الكرام، أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتور ودني الله تبارك وتعالى كانكو الله تدودو توودو كانكو الله سبحانه وتعالى تبودو إن ونيمنيري إن أودو نيما مودو ويتيدو إسلام نيما تودو كو كانكو وني لانا ناترك الجنة الله تبارك وتعالى نيما تودو كو سبند مكو الله سبحانه وتعالى يدير تجيانجل مكو كليدي دو الذي إنك قرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بيدو يمبي قمتم بالله تبارك وتعالى بقل جمعي الله سبحانه وتعالى ودي ولديغو حق مكو بين هيدن دوانو أودو أنباجو تددو نلادو ميدن mo Allah subhanahu wa ta'ala suɓi e dow dendangal ko o tagi kon. Allah ɓurni ɓe o towni fi maɓɓe o manti ɓe ka alqur'ana tedduɗo o wacci ɓe o neli ɓe faade e meɗen ka yurmegol en. oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o darani wajibi ko o nelira kon. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أودو نلاد صلى الله عليه وسلم ويتنين قال أونلل قال الله تبارك وتعالى يمر بيتنقل وتتن دو هولارن دي الله تبارك وتعالى هوليمو ولا بني دو مفتي o suuɗaali hay e huunde ko nafata ɓe aljanna si wona o ɓanginani ɓe o suuɗaali ɓe hay e huunde ko lorrata ɓe ka Allah tabaraka wa ta'ala naada ɓe ka lette makko si wona o rentini ɓe faade muɗum. oɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o daditi o dari o haɓani kaaɗo diina allahu tabaraka wa ta'ala haa o ƴettita haray den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hisimbe kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yo Allah yoɓuɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi konko o yoɓi annabajo yettinɗo diina faade yimɓe muɗum. aray noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wonde ɓe rentini en sincugol piiji e nder kaɗo diina. ɓe maaki en andu kala ko sinca e nder kaɗo diina ɗum ko majjere kontete. majjereji ɗin ɗi dendangal ko ka yiite woni ko ɗi wonayta. haray on nani oustaz aboubacre yoga e makuji ko ɓe ɓangini ɗo min miɗo andi tun ko ɓe woni wowlude ko wona fi am min ɓe maaki ko ɓe woni makude kon ɗo haray ko fi goɗɗo goo. kono haray si tawi woni fewdori wa fewdu ni ɓeɗo karmokoɓe meɗen wakkilaniɓe en fi famingol en kaɗo diina ɓe janna en jemma e ñalorma ɓe heeɓi ganto e haaju sifa ko ɓe heeɓi ɗo ɓe waɗi en hito fiwe en faabo sifa nde ɗo fa bande waɗi noon ko ɓe yiɗuɓe jannganakuɓe maɓɓe ɓen ko ɓe yiɗuɓe yiɗɓe maɓɓe ɓen ɓe faaletake goɗɗo seeno haa ɗo sento junngo meho ko wiyete kon. wano ɓe makiri noon kamɓe relation ala mo ɓe wawata humpitirde jamma on fof wonde ɓe ala ɗo. haray e tippande ɗum ɗon ha e makuji karmokoɓe meɗen ko ɓe ardini ɗo e makuji imamuɓe meɗen ka juulirde ɗo haray notiɗen duuɗo noddandu wona wigol kami jooɗi ɗo ko place an woni kami jooɗi ɗo place an on kaka ɓawo plié walto si onon on annda min miɗo anndi buy e mon kadi noon hino anndi
kono berɗi minitaji seeɗaji ɗo inchallahu tabaraka wa taala haray mi ɗoftoto yamirore ɓeɗo karmokoɓe yo en yewtu fi toɓɓere himmude moƴƴa ka diina meɗen fewndo hannde toɓɓere nde tawata miɗo ɓuri e tamƴinade hinde jilɓani yimɓe buyi joni noon haray julɓe ɓen ko ɓe yonnodirɓe hakkundeji maɓɓe gooto kala waɗa embere ko waawi kon wakkilo embere mum on ɓe jonnindira julɓe fi tambitagol kaɗo diina haray min mi fuɗɗoto mi eto inchallahu tabaraka wa taala karmo ko an hino binde an ɗo oustad mouhammad chérif kala ko tawata mi falji ma ɗum mi yeggiti ma ɗum mi woopi e yewtereji an ɗin inchallahu mi watta micro on e sooke maɓɓe ɓe moƴƴintina fof ha moƴƴa hara goto iwdali ɗo e ko jilɓi ɗum e télé manna ndeɗo yewtere haray noon ko woni fi ndeɗo yewtere ko hunde nde tawata hinde fewndi e fewndo o saa'i mo wonɗen e wuurude ɗo wonande kala neɗɗo wonɗo ƴellitade habaruji wonɗi feƴƴude ɗin ka weeyo mi mana ka internet haray himo suti hande julɓe ɓen ka aduna hiɓe wemande janɗude hiɓe wembare janɗude hiɓe sonja molanaɗo haray ko woni nene on sonja ko fitina mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sappino duuɓi wulure e duuɓi temen nayyi ado hande on fitina nelaɗo sappiɓe maaki ɗum ɗo ko bone ka nder mofte an ɗum ɗo koko wondi e lorra e sonja e nder mofte an ɗen haray ko ɗum woni ko wurti hande mawni moƴƴa fi muɗum heɓi doole moƴƴa ha tawi programme muɗum on hande ko mehugol ko wiyeteɗo islam joni noon ko ɓuri hawnade kon ɓemɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sappino nden ñande koko nelaɗo makuno kon yusalluna bi salatikum wa yasumuna bi siyamikum fayda enen e maɓɓe sina neɗɗo anduɗo ɓe andi fi maɓɓe andi manhaji mo ɓe woni yawde e hoore mu'um o wawata sendidirgol ɗen e maɓɓe wanno nelaɗo sallllahu alih w sallam maaki kono juulirten non net ko noon kamɓe kadi ɓe juulirta kono hoorirten non net ko noon kamɓe kadi woni ko ɓe hoorirta nelaɗo maaki kono ɓen ɗon yaqra'una alqur'ana la yujawisu hanajirahum nelaɗo maaki ɓen ɗon ɓe janngoyay qur'ana nde feƴƴata daaɗe maɓɓe ɗen mi ma'ana fi honɗum karma koɓe maaki ɓe janngay qur'ana ɓe nafitortande waɗi noon ɓe janngayde ɓe huutorta ko alqur'ana on wi kon ko wano noon kadi allah subhanahu wa taala yoɓata ɓe joddikin janngin maɓɓe waɗi fanunde maɓɓe nen ko fanunde hulɓininde moƴƴa nden noon fedde nde faala ɗe yewto fi muɗum wona fedde rafida shi'a wona fedde tasawuf wona fedde ahlu sunna ko fedde goo kadi wi'etede firqatul khawarij ɓeɗo ko kamɓe woni fedde attinde sortade e nder mojoɓere l'islamu nden ɗon jeli nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e nder duuɓi noogay e tati hiɓe noddude faade kaɗo diina ɓayti woni noddano nundu timmi ɓe yottini ngal ɗo nelal ngal allah tabaraka wa taala neli ɓe allah subhanahu wa taala ƴettiti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hakkunde sahabaɓe makko ɓen ko o yiɗuɗo ɓe ko o weltorɗo ɓe kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wano tabitiri noon e hadith anas ibnu malik radiallahu an hiɗen andi hadith o no ari ka sahih kaɓe sifi fi feƴƴingol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ñande ɓe feƴƴinayno o maaki hari meɗen dari ka juulirde meɗen juulude aboubacre siddiq hino dari ka mihrabu ko kanko wonno almami julɓe ɓen nden ñande tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe nawni ɓe ronkiti nde tawde ɓe wawata arde ɓe julna sahabaɓe ɓen julɓe ɓen nelaɗo ɓe maaka muru aba bacrin falyusalli binnas yamire aboubacre o julna yimɓe ɓen
ko rabbidi kon Anas ibn Malik ko maki min hatti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam dumunde ñande goo nelaɗo ɓe yalti tawi meɗen juulude ɓe seeni haa ɓe hewti ka damal ɓe towniri dow on min hayni yeeso nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ngo min hatti balɗe tawi yeeso maɓɓe gonno jalbira wa annora min fof min welti ka julde haa woɓɓe faalata yo julde nden min sikki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ndikki ɓe artay woni ɓe almo julɓe ɓen on tuma nelaɗo ɓe ɓantiri dow ɓe ndaari sahaba ɓen no juulude ɓe moosi ɓe wattiri dow ɓe naatiti ka nder suudu koye ɗum ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feƴƴini ko ɗum ɗoni akhiru ahadin bi sahabatihi sallllahu alayhi wa sallam yani aadi sakkitorde ndin e maɓɓe kamɓe sahaba ɓen ko ɗum ɗon aboubacre siddiq o lonti ɓaawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe nganndi no hatojine muhadara kamila yowtugol fi hadithatu bani saqifa ko wanno kon ha aboubacre siddiq o lonti o feddeji goo kadi no woodi waɗɓe konnguɗi e nder ɗum ɓe waɗi ta'anu e nder ɗum ɓe addi subahaji e nder muɗum kono naafi ɓen ɗo wonde yewtude hannde aboubacre siddiq ɓe lonti ɓayti ɓe folli ɓayti ɓe feƴƴini ɓe lontini ɓaawo maɓɓe oumar ibne alkhatab radiallahu anhu ɗum ɗon koye suɓande maɓɓe kamɓe seydna aboubacre siddiq ɓe maaki ɓe mooɓuno yoga e sahabaɓe ɓe maaki ndaare kolonto on yani ɓaawo an sahabaɓe ɓe inni ko ayo aboubacre meɗe yondinorma aboubacre suɓi seydina oumar hakkundeji maɓɓe yo o lonto ɓaawo maɓɓe kamɓe woɓɓe goo artoyi binde ka ɓe feƴƴinta ɗon kamɓe aboubacre siddiq ɓe maaki ko honno lontinirta oumar hiɗa anndi oumar ko ñaaɗuɗo himo waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo ko honɗum wiyoyta jooma ma sa acci oumaru e hoore julɓe ɓen tawi ko kanko fewjata o maaki kanko aboubacre siddiq mi yeetoy to Allah mi acci neɗɗo mo mi tañƴini ɓurɗo moƴƴude hakkundeji maɓɓe seydna oumar ɓe lonti ɓayti kamɓe kadi ɓe feƴƴini ɓe ngeli kamɓe ko ɓe tufaaɓe hari ɓe julnude yani wakkutu subaha no arde riwayaji goo kamɓe ɓe feƴƴini ɓe acci yani yogaaɓe e sahabaɓe ɓen ɓe suɓi fedde e maɓɓe yo ɓen ɗon suɓo hakkundeji maɓɓe kono lonto ɗum ɗon kadi yehi haa Ousmane ibn Affan kamɓe kadi ɓe lonti ɓayti Ousmane ibn Affan lontike ka sakkitorde lontal maɓɓe oɗo fitna o fuɗɗi fitnatul khawarij ɓeeɗo yimɓe yani nde ɗo fedde nde yalti nde yani waɗi pagay molanaɗo e nder umma on yehi haa ɓe haɗi oɗo sahabajo tedduɗo yaltugol ka juulirde juula yehi haa sakkitorde muɗum woɓɓe goo e mujriminaɓe ɓe naati ɓe waɗi Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu on tuma seydna Ali ibn Abi Talib kamɓe kadi ɓe lonti ɓayti Ali ibn Abi Talib lontike iɗen geli ɗum ɗon kadi yani ɓooyaani kamɓe kadi ɓe sahindina kamɓe Ali ibn Abi Talib ɓe sahindina kamɓe kadi haray yewtere men nden ko fiiɓe ɗo yimɓe wurtinooɓe nden ñannde ari haa hannde bi ma'ana hay si tawi woni indeele ɗen changi hari nun iɓe mbarno indeele goo fen on tuma ɓe inni khawarij no jeeya indeele maɓɓe kono hannde accon hakke indeele goo heɓike hiɓe nodde noddanguuji sertuɗi hiɓe nodde yani honno inete feddeji ɗi annduɗen no wurti mi yiɗa e jondeji julɓe yani jantagol ɓe haare julɓe ɓen hino huulana moƴƴa aray ko ɓuri moƴƴude ko deƴƴugol fiiɗin piiji kono haray yimɓe wonɓe wurtaade fettina e juulirdaji fettina e hôtel ji fettina e avion je fettina e marché ji noddita hara hiɓe nodditi wonde ko ɓe julɓe miɗo anndi tun no woodi julɓe ɓuyi ŋaañuɓe ɗum ka fonndo ɓeeɗo julɓe ko ɓe honɗo ko ɓe homɓe ni haray ko ɗum ɗon addi bi ma'ana misa ma ko ɗum ɗon addi hadaf ndeɗo yewtere meɗe yewtugol fi alkhawarij sa yiltike ka defte aqida khasatan ka defte firak wal maqalat al islamiyya a taway ndeɗo fedde fi mayre hino janta moƴƴa hiɓe inna ɓe alkhawarij en attoto anndingol ko honɗo wiyete khawarij karmo koɓɓen ka luga ɓe maaki alkhawarij ko jam'o kharij ko ismun mushtaqum min alkhuruj wa summu bidhalika likhurujihim an ad-din aw likhurujihim ala an-nas aw likhurujihim ala al-imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu
maaki ko wiyete khawariji ko jam'u ko konngol moftugol bimana e ɗuɗɗingol inde wiigol yaltugol haray ɓeeɗo ko ɓe wi'ana ɗum ɗon kamma ko ɓe luka ko wi'aniɓe woɓɓe goo ndaari tawi ɓeeɗo ko yaltuɓe l'islamu few ɓe innira sabu ɗum khawariji ko ɓe yaltuɓe bimana yaltuɓe diina few woɓɓe goo wi ko sabu ko ɓe yaltata kon e yimɓe ɓen ɓe wara yimɓe ɓen woɓɓe goo wi ko sabu ko ɓe yaltuno kon e ali ibnu abi talib radiyallahu anhu ɓe woni sabu makko haray ko ɗum ɗo woni yani ko inni ɓe khawariji ɗum ɗo kaka luga amma ka istilah ka makuji karmakoɓe l'islamu ɓen tentini karmakoɓe winduɓe ɓen fiiɗiɗo feddeji ilmul firaq masala wano sen daari o ɗo karmakojo wiyeteɗo abil hasan al ash'ari neɗɗo mo annduɗen sahibul ibana an usuli diyana waɗɗo deftere mo wolanade on ni kankadi o yooli no moƴƴa e nder ɗiɗo feddeji way ko yaata wano duuɓi 40 himo naati e nder firqatul mu'tazila o wuuri nder ton ha o ndaari o tawi soobe ala e muɗum haqiqa ala e muɗum ka sakkitorde gurdam makko ñande goo o yalti ka juulirde tawi juma no salmina tawi fof no andunomo ko karmakojo molanteɗo tedduɗo marɗo gandal moƴƴa ko o wawuno ko waɗugol munadara e jadal yani wonande ɓeeɗo ahlul kalam fayda e zamanu makko e wiye no alano yeru makko e julɓe ɓe wawaynoɗo dartade ɗiɗo konnguɗi yimɓe falsafa e ahlul kalam ñande goo o yalti ka juulirde juma no salmina o wi ko min wiyete aboul hasanul ash'ari hiɗon andunolan hari miɗo jeeya e fedde wiyetede mu'tazila mi waɗi on seede onon julɓe allah ɓen mi waɗi allah tabaraka wa taala seede mi yalti e fedde mu'tazila mi arti e fedde ahlusunnati waljamaa o windi deftere labande moƴƴa hanude wonde e suudu kala neɗɗo julɗo hinde inne al ibanatu an usuli diyana o ɓangini ɗon aqida makko on kanko o holli kadi kanko abil hasan al ash'ari wonde himo wuuri e yani e aqida ahli sunnati wal jamaa himo windi defte no jiya e defte ɗe o windi kanko karmakojo on deftere no inne yani maqalatu l islamiyina wa ihtilafu l musallin yani ko honɗum o windi e nder nden deftere ko feddeji arɗi ɗin serti hakkundeji julɓe ɓen himo janti e nder nden deftere makko ɗen fi nde ɗo fedde wiyetende al khawarij himo mari konngol telema maɓɓe kanko o maaki aboul hasan al ash'ari ka maqalatu l islamiyin o maaki thummu khawarija li khurujihim ala al imami ali ibne abi talib o maaki ɓeeɗo yimɓe ko ɓe innana khawarij ko sabu ko ɓe yaltuno kon e hoore ali ibne abi talib radiallahu anhu karmakojo goo maaketeɗo al imamu chahristani oɗo kadi no windi deftere molanande tawde ko nde marji yani ko nde ruttorde mawnde fiiɗeɗo ɗiɗo feddeeli dambitiɗi e oɗo l'islam e feddeeli goo kadi ɗi tawta ɗi jeeyaka e l'islam o mo windi deftere nde inne al milalu wannihal kanko kadi yani himo waɗanin ta'arif yaajuɗo fi ndeɗo fedde wiyetende khawarij imamu chahristani o maaki kullu man kharaja ala al imami alladi ittafaqat al jama'atu alayhi يسمى خارجيا سواء كان خروجه على الصحابة يعني في أيام الصحابة على الخلفاء الراشدين أو على التابعين أو على من بعدهم من الأئمة أو على الأئمة من بعدهم إمام الشهرستاني كم بكتب ماكي wonde ɓeewi nde fedde wiyetede khawarij nde nane ten inde muɗum ɓeeɗo ko ɓe innana khawarij o maaki kala yimɓe kala jama kala neɗɗo yaltuɗo e dow yeesojo julɓe fottanaɗo on e muɗum wonde ko kanko ardi julɓe ɓen ko kanko bimana fof no fottani kanko woni wiyen amirul mu'minin kala neɗɗo yaltuɗo e ley koyɗe on ɗon sutinimo kaafa ma ɗum hare o maaki haray on ɗon ko o wiyete ko minal khawarij haray o naati e nder fedde nden o wi noon foti ko ɓeya yaltunoɓe fewno sahaba ɓen e hoore khulafa ur rachidin uthman e ali ma ɗum ko kala yaltuɗo ɓaawo khulafa ur rachidin e kala neɗɗo laamiɗo julɓe ɓen wonɗo fewjude fi julɓe ɓen imana ɗoɗo konngol kadi ko konngol imamu chahristani woɓɓe goo no woodi firqa ɓe inni firqatul ibadiya firqatul ibadiya ko firqatun muntasiba ila al khawarij yani ko fedde dambitinde e ndeɗo fedde wiyetende khawarij kono sa wiiɓe ko ɓe khawarij ɓennete kamɓe wona ɓe khawarij al ibadiya kono karma ko ɓe firaku ɓen
karma ko ɓe aqida ɓen ɓe ndaari ɓe tawi ko ɓeeɗo woni koye yawde hoore muɗum ko ɗum ɗo tigi 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 nelaaɗo sappino ko ɓeeɗo tigi woni ko wiyetee khawarij kamɓe ɗum ɓe rekoni saali dambitagol fii hon ɗum hay ka ɓe addi ɗon taariful khawarij ɓe inni ko ta'ifatum min attabi'ina wa tabi'i attabi'in awwaluhum nafi' ibnu al azraq alladi kharaja sanat 64 lilhijra ɓe maaki ɓe inni kamɓe wonde khawarij ko fedde yaltunode ka zamanu tabi'ina e tabi'i tabi'in yani wona ɓe yaltunoɓe fendo sahaba ɓe fiyon ɓe nani ɗum par ce que kamɓe ɓe jogiti yaltunoɓe ɓen hoore Ousmane ibn Affan e yaltunoɓe ɓen hoore Ali ibn Abi Talib kamɓe ɓe jogiti wonde ɓen ko Ali yalti e maɓɓe e hoore maɓɓe yani ko Ali ibn Abi Talib tooñi ɓe yalti e hoore maɓɓe wona kamɓe tooñi Ali ɓe yalti e hoore Ali ibn Abi Talib donc ɗum waɗi ɓe jaɓali kamɓe recognisigol ɗum ton joni noon ka taarifatuji ɗo so mooɓi ɗiɗo fof e ndaaray tawen gooto kala e ɗiɗo taarifatuji hino mari ustannde bi maana wawata en jonnude définition timmuɗo faamu timmuɗo fii nde ɗo fedde wiyetede khawarij karmokoɓe e gantiɓe ɓeɗo fof ko minal kudama ɓe ko jeeyaɓe karmokoɓe aranɓe ɓen yani karmokoɓe gantimɓe sakkitorum ɗo ɓe moɓidiri ɗiɗo konnguɗi ɓe yaltini taarif labaɗo yani définition labaɗo ɓanginɗo fii koynete kon khawarij ɓe maaki alkhawarij aw alkhariji ma wiyen alkhawarij hum alladina yukaffiruna bilmaasi wa yakhrujuna ala a'immati almuslimin wa yastahilluna dima'ahum wa amwalahum ɓe maaki ko wiyete khawarij ko yimɓe sifitoɓe ɗiɗo piiji tati mantoɗaɗi moƴƴa ko yimɓe tawɓe kamɓe laawol maɓɓe ngol ka diina ko heeferɗingol kala neɗɗo faggitiiɗo bakkatu mawɗo yukaffiruna bilmaasi ɓe heeferɗiniray bakkatuuji ɗin kala neɗɗo faggitiiɗo bakkatu ko keefeero kamɓe noon keefeero ka maɓɓe ko waɗeteeɗo ko ɗum waɗi haqqille maɓɓe ɗen ko honɗum jonnata kamɓe jooni si woɓɓe no yarde ɗo beere jooni ɗe yewte ndaaren ko honno warirten par ce que heeferɓe ɓe yarii beere est ce que yarɗo beere ka nder l'islam ko o keefeero no hatto jinni ko masala hatto jinɗo hatto jinaaɗo e anndede hakkundeji julɓe ɓen waɗi sinaa ɗum a naatay e takfiru nas yani heeserɗingol yimɓe ɓen tawa annda ko woni keefeero murtagibul kabira laysa bi kafir inda ahli sunnati wal jamaa ɗen anndi ka yani ka ahlu sunna wal jamaa neɗɗo faggitiiɗo bakkatu mawɗo on wiyetaake keefeero few dal ahlu sunna kamɓe ɓe toɗɗotaa ko goɗɗo ɓenna ko o keefeero si wonamo Allah e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam toɗɗi ma ɗum neɗɗo yawɗo haa tawi o golli gollal keeferaagu o irdi tike kadi ngal gollal ngal o golli tawi subha alaa toon ta'wil alaa toon bi mana o mara udru hay e huunde o jaɓii gollal ngal ɓe waawi wiide wadde itlaqe makko wonde ko o kafir kono ɗum ko hewtante ɗum e martaba no mari shurutuji yani hewtanteɗi nde ɗum wowle haray yani ahlu sunna wal jamaa kamɓe enen neɗɗo faggitotoɗo bakkatu mawɗo wona o keefeero ko o wiyete ko o julɗo bonɗo ko mu'minun yani fasiqun bi kabiratihi aw mu'minun naqisul iman en wiyay ko julɗo ustiɗo iman ma ɗum ko julɗo bonɗo kono en wiyatama ko o keefeero sabu o yari beere ma sabu o waɗi zina ma sabu o itti hoore e ko nandi tata ɗiɗo e bakkatuji yanduɗen ko wiyete ɗi kabairu dunub donc honno wiyetenmo enen ko ɗum ɗo ñawore makko nden ka aduna ko ɗum ɗo ene wiyetenmo amma ka lahara fa huwa tahta al machia haray moye ley muyɗi allahu tabaraka wa taala si allah yiɗoyi o nanga mo o naada mo yiiti o sunnamo kanko jeymo si allah yiɗi o yaafomo boneji ko bonni kon o naadamo ko aljanna programme on na e junngo ma woni na e junngo a woni koye junngo allahu subhanahu wa taala ko ɗo woni aqidatu ahli sunnati wal jamaa fi murtakibil kabira joni noon ɓeyɗa kamɓe wona ɗum ɗon kamɓe neɗɗo so tawi woni o waɗi bakkatu mawɗo haray kanko ko o keefeero ka maɓɓe ko ɗum waɗi hara hiɓe dagini ƴiiƴam makko ɗan hiɓe dagini kadi jawle maɓɓe ɗin donc wiiɗen taarif définition wowlaaɗo fii nde ɗo fedde wiyetende khawarij ko ɓen tawɓe go'o go'o ɓe heeferɗinray sabu ɗiɗo bakkatuji janni ɗum ko go'o wa yakhrujuna ala nnasi wa ala aimmatihim ɓe
ɓe yaltay kadi e hoore yimɓe ɓen e hoore kadi yeesooɓe julɓe ɓen yani hara hiɓe wakkili wan noon kamɓe so a yii ɓe yalti hoore sahabaɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe mari toon chartiji ɓe mari sariyaji toon wonde goɗɗo so wonay yeeso koyo tawa hara himo feewiri wa dagawal o mara ustandi ko fanɗi o fanɗi si tawi woni yeesojo maɓɓe falji ɓe ala habbade ha wigol koyo o maako de ɓe ara woni ɓe inna a woni keefeero tuubu ruttuɗa ka Allah an noon anndi ko ɗum naatuno hakkunde maɓɓe kamɓe seydina ali ɓayti woni ko yanoyta ko yani en ara joni fi muɗum ɓe inni ali ibn abi talib ɓayti woni o ñaawini goɗɗo yani e sharia diine Allah kan ɓenni ali o woni keefeero ali inni ko honde tuma min mi woni keefeero ɓenni a ñaawini goɗɗo e sharia Allah on kon ɗum faala ɗon ɓenni ko ya tuubu artaka l'islam oy min mi wuuridi e nelaaɗo haa mi maayi komi julɗo nelaaɗo accilan komi julɗo miɗo wuure ɗum ɗo kono wiyatalan komi keefeero ɓe wi a tuubay irritoɗa artaka diina noon si min iwitira ɓaawo maɗa ali ibn abi talib wi ko ɗum ɗon sakkitorto ɗe wadde ko ɗum ɗon liɓuno on ɗon fitna hakkundeji maɓɓe en aray mo jooni wolugol fi makko idan haray ɗo ko fedde nden ni ko ɗiɗo mandeji woni kamɓe ko ɓe andirte hiɓe mari indele sertuɗe indele maɓɓe ɗen karma koɓe firaq ɓen no woola fi maɓɓe ka defte adda indele sertuɓe nokkugo hiɓe inni alkhawarij nokkugo hiɓe inni alharuriya ko kamɓe tigi fanda nokkugo hiyata ɓe inna assurat ko kamɓe tigi woni ko fanda nokkugo hiyata ɓe inna annawasibu ko kamɓe tigi woni ko fanda nokkugo yani ɓe wi'e almariqa ko kamɓe tigi woni ko fanda nokkugo wi'e almuhakkima ko kamɓe tigi woni ko fanda ɗeɗo indele fuu sa hawri e majje ka defte haray ko nde ɗo fedde wiyetende khawarij woni ko nde fanda sen ari ka inde arandere wiigol ɓe khawarij en ɓangininani hatto jina e yiltagol yani si ɓe innama khawarij en andi kon ɗum indi ɓe khawarij joni nde ɗo inde kamɓe hiɓe jaɓande e façon goo si nde ari hiɓe salonde kadi si nde ari si tawi woni ɓe innama khawarij tawi ko fanda wiigol ɓe khawarij ko o aya ko Allah subhanahu wa taala wi en ka qur'an inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan ila akhir al-aya ɓe wiya ko menen woni ko fanda ɗon Allah wi yani koko yoton hiɓe waɗa attantaji hiɓe fettina hiɓe wara bobohoy ɓe wara sonnaɓe hiɓe wara yimɓe tawata tigi tigi anda taway ko wonɗen ɗo ni wonɗon andi fewɗo ɗum no saki sawdi moƴƴa yani e nokkeli maɓɓe woɗɗitiɗi hella ka janubu to aye jama on no ari juma tawa goɗɗo no nder toon ko jeeyaɗe fedde khawarij o fettina ka nder juulirde aɗa on seedike ɗum ɗon fettina ka nder juulirde yimɓe maaya kanko mo jogiti honɗum kamɓe fedde maɓɓe nde wonde fof ko heeferɓe si wona kamɓe par ce que kamɓe kala ñaawirɗo goɗɗum ko hina qur'ana ko keefeero wa man lam yahkum bima anzala allahu fa ulaika humul kafirun khawarij ko yani ko aqida maɓɓe on non ko ɗum waɗi ɓe heeferɗina e lamɓe julɓe ɓen fof ɓe heeferɗina karma koɓɓen fof ɓe heeferɗina bi mana si ñaawore ñaawama tani alqur'ana ñaawira ñaawuɗo on ko keefeero yimɓe population ndin leydi kadi jaɓuɓe nden ñaawore tawi kamɓe kadi ɓe yaltali ɓe manifesti ɓen kay ko heeferaɓe ko ɗaɗi karma kojo amen no janna men cheikh abdoul qadir ata ɓe sifanomen ɓe inni woɓɓe ɗiɗo arno ka suudu kaaba hari ɓe wangade tawi ko jeeyaɓe nde ɗo fedde khawarij hiɓe wangade hiɓe considéri wonde ko woni kon wangade kaaba on fof yawɓe hajji ɓen kamɓe dunɗiɗi woni julɓe fof ko heddi kon fof ko heeferaɓe hiɓe jokki noon hiɓe du'o ɓe inna Allah naadu men aljanna Allah yi ɓeɗo fof ko yedduɓe makko heeferaɓe ko minen tu woni julɓe e nder ko ɓe woni ko wangade ɓe ari ha ɓe hoytotoyi goɗɗo no janga qur'an wa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-sama'i wal ard wa yahiliti jannatin arduha ka ardi as-sama'i wal ard aljanna mo tawata yanji makko ndin hino fota wano yani yanji leydi e kambo o yeƴƴite o ndaari mbarum makko o inni he aljanna mo tawata yanji makko ndin no fota leydi e kambo yani yanji leydi e kambo si tawi ko enen tunɗiɗo naatata toon haray an naatu mi meccanima yani ko hiɓe mari aqida bonɗo kamɓe ɓeɗo khawarij yani kala tawɗo ala e manhaji maɓɓe on ko keefere idan nde ɗo fedde wiɗen hiɓe inne khawarij hiɓe jaɓa wi'ede khawarij si tawi woni koye hoore o aya ɗa
kono si innama antum khawarij li khurujikum an ad-din bayna bisalina bi khawarij antum khawarij li khurujikum ala al-imam ali bayna bisali wa nabi khawarij idan amma kunu baynante haruriyya لأنهم انحادوا إلى حاروراء لما حينما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني الحرورية كإند نكورة ويتين حاروراء وند تكو كوفة بيتي وني بسورتك لي علي بن أبي طالب بيونو بموب اندير اندين نكورة ويتين حرورية يعني حاروراء بموب اندين نكورة كم بعلي بن أبي طالب كو يعني أنتم بفتنو حور مولانا دي ودي فايدا أهدنا لسيونا سيدا بي إمام بي amma ko honɗum ɓe innana assura kadi ɓe jaɓi nde ɗo kadi inde si tawi woni ko faanda ko aya wiɗo wa min annasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah yani yimɓe no woodi yeeyayɓe hoore muɗum fi ɗaɓɓugol welayi allah ɓe wiya kamɓe ko ɓe watta ɗi yatantaji ɓe fettina ɓe wara yimɓe bi ma'ana kamɓe koko aljanna ay ɓe l'islamu ɓen joni sa ndaari tawa jak boyren fof no wakkili tournugol filmuji yani goɗɗo daro hakkude yimɓe e nder train waɗma ɗum ɗuma o inna allahu akbar o fettina o maaya mo andi kanko o ƴettu hoore makko o yeeyi allah wonti makko tin kanko werde makko nden ɗon ko honto koko aljanna yani ɗum ɗon kadi nden inde ɗon kadi ko inde nde ɓe mantorta ko inde nde ɓe weltorta amma si ɓe innama annawasib ko li annahum nasabu l adaa li ali ibne abi talibi radiallahu anhu ko ɓe innana nawasib ko tawde gaño maɓɓe ɓaleejo on kamɓe kadi ko oɗo sahabajo nelaɗo sallah sallam wiyete ali ibne abi talibi radiallahu anhu amma ko ɓe innana almariqa nden inde ɗon kay no joli e maɓɓe ɓe wiye almariqa ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tigi fembiɓe nden ɗum inde nelaɗo maaki yamruquna min addini kama yamruqu sahmu mina arramiya nelaɗo maaki ɓeɗo ko yaltayɓe ka nder diina wano daggawal ngal yani yaltirta ka loñde maggal so tawi woni ngal bugama docteur mamadouri ɓangi nani en ɗum ɗo e sa'ije mi tañƴini yani ɗeɗo fof ko indele jeeyaɗe e asma'u alkhawarij haray sa hawri e maɓɓe ka defte ma ɗum anani karmakoɓe ɓen no wola fi maɓɓe haray ko ɗum ɗo woni ko faanda e nde ɗo fedde inchallahu taala haray konto a feten so tawi woni feƴƴi ɗo ka asma'ul khawarij aren e toɓɓere himmude ko honde tuma nde ɗo fedde nde yalti mata kharaja al khawarij ko honde tuma ɓe yalti oɗo kadi ko mas'ala mo neɗɗo julɗo hani andude par ce que hay ulama'ul firaq wal aqida ɓe yani daraki darande fottande sappagol nde ɗo fedde ko honde tuma woni ko nde yalti ɗon andi kalmo ko ɓe janngaɓe fi feddeji ɗen ɓe hollay ɓe maaka andugol fedde ko honde tuma fuɗɗi ɗum koko ɓuri mettude fi e andugol waɗi noon ko fuɗɗorte ko nasa yani ko camatoyni fuɗɗorta ɓe fuɗɗora kadi hara ko fikra hoy ɓe mari fikra hoy tosokoy ko koye fikra hoy ɗon ɓe ne'ata ko ɓe mawnina haa koye ñanɗa ñande goo ɓe mooɓa jama e hoore on fikra wontoya noon fedde hannde kadi jooni noon hannde kadi en sappotoɓe ka fuɗɗori ɗon gooto e ɗiɗo wiyen ko ɗon fedde nden fuɗɗi kaa ko ñande ɓe mooɓi ɓe waɗi jama ɓe haldi ɓe waɗi yeesojo ko nen ñande fedde nden fuɗɗi ɓe maaki ɗum ɗo ko iskal yani fi yani addil firak ka kontugol ɗiɗo feddeji jooni no woodi woɓɓe goo wiiɓe wonde nde fedde wiyeteende khawarij nde nanata inde muɗum nde ɗo ko yaltunde fewndo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam honde tuma ɗum waɗi ñande oya gorko wiyeteeɗo abdoullahi tamimi ɓennamo dul khuwaysira o arno o dari yeeso nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam har nelaaɗo no iwti jihaadi hiɓe sendude kono hoyri ndin sendude hakkunde jama on o fecci jama on o ari ha o hewti nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o inni i'dil ya muhammad fa innaka lam ta'dil o inni hey ko ayi muhammadu nunɗu ka sendore maɗa nunɗali dari ko wowli nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo ɓayɓe yi o gorko vitesse makko mo ardi on e duppere nde o wonni nden nelaaɗo ɓe maaki ko min wi'ata yo nunɗu min hoolaɗo ka kambu ka asamaw allah subahanahu wa taala ko hombo nunɗata si min mouhammadu mi nunɗani ko mi wiyata yo nunɗu te sabaɓe monike moƴƴa omar ibne alkhatab ɗon andi hari ko ɗipiiji fof o regilayno kankay si fewndike o wi nelaaɗo ko naatiguijo accimi taƴadande makko nden nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o maaki o nelaaɗo maaki ay o
yaltoyey e o'o yani e dimɓe makko yaltoyey e makko yimɓe nelaaɗo noon sifiiɓe ko wiiɗen kon naane ko hudasaa'ul asnan sufahaa'ul ahlam yaquluna min qawli khayri lbariya yamruquna min addini kama yamruqu sahmu min arramiya nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam sappiiɓe ɗon noon wonde ɓeeɗo koye oɗo yaltoyey e makko jama on jama ɗon yani ko jama hino ɗo sifaaji maɓɓe ɗin ko yimɓe bi ma'ana ɗayturmaɓe yimɓe jama yaltoye taw ko jama nelaaɗo siforiɓe sifa paykuyagal maɓɓe fanɗugol duuɓi maɓɓe nelaaɗo sifi ɓe yaltay taw ko ɓe cukaloy ɓe yaltay taw ko ɓe yimɓe ɗaayuɓe ɗaytuɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki taway hiɓe jogii ko wiyete gandal ko e diina ɓe wowlay konnguɗi neɗɗo ɓurɗo moƴƴude on nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo maaki e sifa goo mo ɓe sifiiɓe wonde ɓe juulay julde mon nden ɓe hoore no hoorirton noon ma ɗum e riwaya goo ari nelaaɗo maaki si tawi woni on yii ɓe juula hakke ko ɓe yankinani nde ɗo julde ɓe tinni e dewal haray onon ɗon hutii dewal moɗon ngal e telema maɓɓe par ce que ɗum ko sifa hawariji noon haray no wakkili moƴƴa ka hiiɗa wo no mari vitesse wi jani sinnama ka juulirde yani attoto si ari dari ke juulugol tawi yare no mari khushu' no mari yankinare moƴƴa janggay qur'ana hara no ɗumanni kono tawa nde finde ɗa nden ɗon hinde nder ton honɗum woni ɗum heferɗingol julɓe ɓen e dagingol ƴiiƴam maɓɓe ɗan e jawle maɓɓe ɗen yani tawi ɓe wonde ɗum noon on ella ɗon noon kon ɗon handindini ɓe e ko ɓe handindina kon ka sharia par ce que ɗon anndi riwayaji no ari yani ñiñuɗi nde ɗo fedde kenen jogoo hiɓe inni kilabu ahli nnar wonde ko kamɓe wonata dawaaɗi yiite jahannama nge yawmal qiyama nden ɗon hinde yani sifa on no tabite maɓɓe ka hadisaje kene nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam sifiiɓe o maaki kanko nelaaɗo yaqtuluna ahla al islami wa yada'una ahla al awthan no jeeya e mandeji ko ɓe andirte ɓe waray yimɓe l'islamu ɓen ɓe acca ɗon hon ɗum yimɓe heeferaɓe ɓen yimɓe heeferaɓe ɓen kamɓe haaju maɓɓe objectif maɓɓe ko julɓe ɓen ndaare fedde yaltude ɗo hella Irak sen ɗo ɓe yalti ɓenni fannude maɓɓe nen ko honto kamɓe ko état islamique ɓe faala ɓe ardini o neɗɗo maɓɓe wiyeteɗo Aboubacry al-Baghdadi ɓeɗo ɓe yalti konnguɗi maɓɓe hannde ɗi ɓe on ɗin bugade e aduna ka internet ɓe wowla wonde ko hettude haramayni on Saudi Makka e Madina ko ɗum ɗo ɓe faala wattude e junngo maɓɓe taw ko kamɓe dirijata Makka e Madina tayib joni wiyen ɓe tawi woni ko l'islamu faala ɗon haɓɓangol joni ka yaltuɗon Irak ɗon Israël no ɓatti on ɗon moƴƴa ɗo yon iwde toon aɗon ha Makka e Madina joni ko leyɗele heesaraɗe ngel woni takko maɓɓe ɗon hino ɗuuɗi moƴƴa kono ɓe haajaka ɓen ɗon few ɓe haajaka e alyahude ɓe haajaka e annasara kamɓe laanɗe maɓɓe laañi maɓɓe ɗen fof ko ɓe sutinta ko ɓeeɗo julɓe wiɓe ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ɗon anndi yani nelaaɗo siforiɓe ɗum ɗo ko maɓe wona e hoore muɗum idan haray woɓɓe goo wi'i wonde fedde nden o suka yaltunoɗo dari yeeso nelaaɗo o wi i'dil ya muhammadu nunɗu ɓe wi wonde ko on woni baaba nde ɗo fedde wiyetende hawarij par ce que nelaaɗo sifike wonde jama yaltoya e makko sifaji maɓɓe ɗin ko sifaji hawarij on tigiri ɓe wi ko ɓeeɗo woni hawarij woɓɓe goo ɓe maaki on yaltunoɗo ɗon e wawata wigol neɗɗo gooto kanko ko kanko woni fondateur jo nde ɗo fedde hawarij par ce que fi on ɗum gila nden ñande nanitaka ka tariha l'islamu batte makko bi ma'ana e feddeji hedditiɗ ɗin wonde o mooɓi jama o ardike jama o ɗumannike ɓenni wiyetake ko kanko ɓe inni oɗo yaltugol makko ko fewde Ousmane bin Affan radiallahu anhu yani ɗen andu Seydina Ousmane ka sakkitorde laamateri maɓɓe hawarij yani feccere laamu Ousmane ngun hari ɓe jaɓi feccere laamu makko sakkitoru ngun ɗum ɗon ɓe jaɓaɓenni ɓe sali Ousmane bin Affan ko duwaɗo tuubinede ko o fasik woɓɓe goo yehi ha saɓenni Ousmane bin Affan ko o kafir waɗi hon ɗum way noon piiji ɓuyi no woodi ko ɓe wulliti e hoore Ousmane bin Affan ɗi heƴataka jonde men ɗo kono ko piiji ɗi tawata ɗi anndanɗa hoore ma hay nokku wona kadi hikkori e kadi ɓurɗi ɗin e majji a ndaare tawaɓe toon Ousmane bin Affan radiallahu anhu wona wiigol masalan himo lammini yimɓe makko ɓen ma wiigol masalan himo heedi yimɓe ɓen e leyɗele ɗen e ko nandi tata ɗiɗo piiji ma wiigol goɗɗo no wari Ousmane bin Affan waralimo
maɗo wiigol goɗɗo hino no yaltinano fewndo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam Ousmane bun Affan artirimo yani taw ko piiji tooñeeji ɗiɓɓe ɓakke hoore Ousmane bun Affan ɓayti ɓe ari ɓe eti ha yani ko wonno hoore nden feddo ɗen anndi ko Abdoullah ibne Saba oɗo neɗɗo alyahudajo o ettino jindugol ha fi lancugol oɗo l'islam o jindi e leyɗele buy o sakkitori Égypte ɗo Misra ko ɗon o heɓi jama on jama oori gila Misra ɗon ɓe yehi ha ɓe natoyi Madinatu Munawwara ɓe saalori jamaji ka laawi ko ɓen ɗo yahuno ɓe woni fi wargol Ousmane bun Affan sahabaɓe yiino ɓe dari par ce que ɗum kadi no compliqué woɓɓe inna ko waɗi Ousmane wara Madina gere waɗali par ce que hadi sahabaɓe no tawtuno arnoɓe wargol Ousmane tayle wona gonga sahabaɓe hari tawtano ko woni Ousmane bun Affan kanko e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe waddino piiji goo dal nelaɗo yeetinoke mo wonde kanko Ousmane bun Affan ko sahindinteɗo ɗon andi ñande ɓe ƴawno ka fello Uhud kamɓe e Aboubacre yani e Umar e Ousmane nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam har ɓe wonde ɓeɗo tato ɓay ɓe ƴawi ka fello Uhud fello ngol ngo dimbi nelaɗo sa sallam ɓe waɗni teppere maɓɓe nden ɓe tappi fello ngon ɓe maaki usbut uhudun fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan yani ko ayo tabiti ko ayo jabal Uhud andu ko woni hoore maɗa ko annabajo e gonguɗo ɗum ko Aboubacre Siddiq e yimɓe ɗiɗo shahindinteɓe ɗum ko hawri Ousmane e Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu e riwayaji kadi no adi sellude ka nelaɗo sappani Ousmane wonde ko wareteɗo ko ɓuri oɗo riwaya e ɓangude ko ɗum waɗi ɓay ari ɓe naati ɓe faalama haɓugol mo sahabaɓe immino few noon tuma tawi buyno yahuno hajju artali sahabaɓe wonnoɓe Madina ɗon ɓe immino jeeya e maɓɓe Ali ibn Abi Talib imminoɗo no jeeya e maɓɓe Al-Hasan wal Husayn ɓiɓɓe Ali ibn Abi Talib ɓen imminoɓe tawi ko kamɓe wonno gardi koɗo Ousmane bun Affan kamɓe garduno baafal makko ngal naatay ɗo o ko Hasan e Husayn andi yaltay ɗo ko kamɓe andi yani yeyɗon ha sahabaɓe ɓuy mooɓi Abu Hurayra en fof kono Ousmane bun Affan o wi'i kala tawɗo hino nani maako nelaɗo wonde yeesojo julɓe ɓen ko ɗofteteɗo yo on tigi wallin kaafa makko kan o naata ka suudu makko sahabaɓen kamɓe ko Allah ɓe rewata ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɗoftoto wonaɓe yimɓe fitna wonaɓe yimɓe gueɗe kono yimɓe ɓe miijanogi kadi ɗin konnguɗi koɓe wonno wowlude Ousmane wonde ɗum ɗon puusaynoɓe haa ɓe wara oɗo sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko nden Ousmane waɗanali l'islam ala musidɓe julɓe tedduɓe yehi ha nelaɗo resinimo ɓiɓɓe makko ɗiɗo suddiɓe tani o ko mokoba ka hakkundeji julɓe ɓen ko ɗo waɗi sahabaɓe ɓen fof no considére ɓe arɓe ko yimɓe bewre yimɓe mere tun ko pagayɓe ari waɗugol yani ɓe wonay woni seeɗa ɓe yalta ɓe yaha kono ñande goo ɓe weddintini jemma ɓe ƴawi ka suudu ɓe tawi toon Seydina Ousmane bun Affan wi ko ɗum falɗon ɓenni komin ari ko warugol ma oni warollan ɗum ko on anda Ousmane komin waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo on anda lan on waray lan ɓenni komin ari komin warugol ma lama haala min warite o wi son wari lan julɓe ɓen fottata hande kadi ɓawa kono tawi ko ɗum wonno mission on ɓe waɗi Ousmane bun Affan radiallahu anhu hani woɓɓe inni ɓen nden fedde arnode ɗon naati ɗon ɓe waɗi Ousmane bun Affan wonde ko ɓe wiyete khawariji kalmo koɓe firakko ɓen ɓe wi'i no hana dartede est ce que ɓen wawi wiyede khawariji ɓe maaki ɓen ko wiyete ko albouga ko yimɓe bewɓe wonnoon ko ɓe arno tawi wona laamu ngu woni ko ɓe faala jattugol junngo Ousmane bun Affan tawi ko ɓe arno jattugol sa yettike deftere yani firaqu muasira muntasiba ila l'islam docteur Khalibul Awaji ɓe waɗi tafsir masala moƴƴa ɓe inni yani ɓen ɗon ko wiyete ko albouga ko yimɓe bewnoɓe wannoon ko jawdi wonno ko ɓe faala jawdi tawi kadi ko mone toɓo ɓe ardani Ousmane bnu Affan ɓe itti mone toɓo on hannde kadi ɓe saaki hakkundeji julɓe ɓen donc wi en toɓɓere ɗimmere khawarij wonde na ɗum ɓe yalti no woodi qawlun thalith konngol tammol honde tuma khawariji yalti woɓɓe wi khawariji ko yalti ko ñande Talha e Azubair ibn al-Awwam e Aisha radiyallahu anha ko ñande ɓeeɗo tato yaltuno ley Ali ibn Abi Talib no ɓe wiiri noon wonde ko ɓe wiyete khawariji ndaron ɗon no ndey yani ɓeeɗo fedde woluɗon ɗum ɗo ko Alwarjalani ko wahid min ulama ul ibadiyya jeeyaɗo e fedde nde ɗo khawarij o wi wonde ko ɓeeɗo wiyete khawarij joni honno nelaɗo siforta yimɓe inna ɓen noon ko kilabu ahli nnar an ƴetta nden fedde ɗon fewtina nde jeeyaɓe asharatul mubashirina bil janna ɓenni wo kamɓe ko ɓeeɗo wiyete khawarij woko Talha e Zubair ko ɓeeɗo yalti ley Ali ibn Abi Talib ɗon geliɓe Ousmane bun Affan warama yani soñdia waɗuno hakkundeji julɓe ɓen angal famodiral woɓɓe goo ari wi
usmana ko moko baaka l'islam si tawi woni ɗi bandiji murtiɓe ari ɗo hiɗen sikka koye sama kala ɓe woni ɓe murtiɓe wari usmane julɓe ɓen fof hana jooɗade hana darade haa ɓe fof maɓɓe ɓe nangue ɓe wari sabu ko ɓe wari kon usmane julɓe goo heeɓi on ɗon faamu julɓe goo wii wonde ɓe ko yimɓe bonɗuɓe ko ɓe ari ko lancugol l'islam acce organisen taw ha moƴƴa si tawi woni siyaki on tabiti en wonti e ligne hande kadi ɗaɓɓiten ɓeeɗo waruɓe ousmane yiltuɗen waren ɓe hande kadi ɗum ɗo woni angal famodiral hakkude ɓay woni ɗeyɗo fikraji ɗiɗi ari mo kala sembini fikra mum on ɓe ngeli talha e azoubair kamɓe ɓe yaltuno ɓe yahi yani kuufa ɓe yahi kamɓe tawi ɓe wonduno e nene aicha kara han nene aicha yaltiri kono ɓe jokkuno ɓe ɗon ha ɓe yaltidi e maɓɓe darugol honɗum ɗaɓɓitugol ɓeɗo waruɓe ousmane ibne affan radiallahu anhu ɓenni kamɓe yani ɓe wonani nden ɗon feere donc ali ibne abi talib kanko o wi wota gooto yaltu ɓe yaltuɓe ɗo ɗon sa o jokkitiɓe kala ɓinndingol o jokkitiɓe ɗon anndi yani ko inete ko marakatul jamal ko ɗo waɗuno hakkundeji maɓɓe ɓayti woni ali ibne abi talib yehi ha yiidi e ɓeeɗo ɓe fof ko sahabaɓe jeeyaɓe min al achara al mubashirina bil janna ɓe lurdata musidɓe julɓe tedduɓe ɓe jooɗi ɓe yewti hakkundeji maɓɓe ali wi kon ɗum faala ɗum ɓe woni faale maɓɓe on ali wi min kadi ko ɗum ɗo woni komi faala ɓe wi min tawtima ali joni noon tawi ko ɓe waaluɗon haa bimbi weeta ɓe immo hannde ka ɓe wonta jama gooto yani ɓe jokka mouradu l'islamu ɗum ɓe jokkira jokkande wootere naafigi ɓe sownodiri jemma ɓe inni a anndi ali e talha e zoubair ɓe fotti sen acciiɗo weeti bimbi si ɓe faamodiri ɓe nannga en fof meɗen ɓe wara en joni kon ɗum watten senditoɗe woɓɓe yaha kaɗa woɓɓe yahaɗa accen haaɗane immoɗen onon ƴetton ka faale aron ga minen min ƴetta ka faale fotten ka tumbo min wara yimɓe ali ɓen onon waro yimɓe talha e zoubair sonken wi en ɓeyɗatake mo kala sonke yani hannde kadi jama on no waalino no ɗani mo kala hawtude kaafa mum ɓeyɗa no nana yimɓe ali ɓen ari warugol men ɓeyɗa no nana yimɓe talha ɓen ari warugol men ko jemma ɓe nangodiri yani kafaale yani naafigiɓɓe wadde ɗo woni hawre molanade muɗum andi nene aicha tawi no tawano hari ɓeɗo yimɓe arrafida koɓe faalano fewnon tuma ko wargol nene aicha ali ibne abi talib tawi na e kam makko nene aicha woni o hayni ɗum o imbini sukaɓe yogaɓe yani ko wiyete ko rijalum sadaku ma ahadullah aley o wii yahe ha nanganollam puccu nene aicha ngun addonmo ɗo hara hay hunde waɗalimo ɓen sukaɓe ɓe waɗi ɗum laati allah dande fitna molnaɗo waɗede par ce que si nene aicha warano ɗon nden ñande harayno yani feƴƴano ka miijano ɗon kono sahabaɓe tedduɓe jeeyaɓe acharan bacharino ɓe janna luttinde ñande wona oɗo sahabajo wiyeteɗo talha e oɗo sahabajo wiyeteɗo azoubair ibnul awam hawari rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ida woɓɓe goo wi'i wonde ko ɓen ɗo woni hawariji kono ɓeɗo en fennay ɓe wiyen ko ɓe woni konko fenade wawetake wiyede sahabaɓe tedduɓe min al achara al mubashirina bil janna ɓen ko jeeyaɓe nde ɗo fedde wiyetede hawariji woɓɓe goo ari wi'i hawariji ko honde tuma yalti ngol konngol ɗo ɓuuri ɓattade yani ko ngol ɗo woni haqiqa woni rajih e yani khilaful masala ɓeɗo ɓe wi wonde ko wiyete hawariji ko honde tuma yalti ko ɓeɗo yaltunoɓe ley ali ibne abi talibin radiyallahu anhu ko ɓen ɗo wiyete hawariji waɗi noon ngol konngol ɗo hingol sembina moƴƴe e jung hakkunde kadmo koɓe firaka ɓen e wiyata ko yaltuɓe fewno ousmane e wiyata ko talha e zoubair yani ko yaltunoɓe ɓe ley ali ibne abi talib radiallahu anhu ko ɓeɗo tigi tigi woni ko wiyete al hawarij ɓeɗo noon ali ibne abi talib ɓe gandi hawre feƴƴinonden hakkundeji maɓɓe wonno hawre tiiɗude e ko feƴƴino hakkundeji maɓɓe aren yani e nden ɗon hawre mi daro e hoore ɗon inchallahu taala si tawi woni jonɗeji goo aroyi yani no woodi ko yewteten fi ara wa itiqad hadihi l firqa yani faamuji maɓɓe e findeji maɓɓe ɗiɓe fiɗɗi telen manna l'islam on e telen manna julɓe ɓen ka l'islam en ara yewtugol ɗum ɗon ara yewtugol e toɓɓere ko honɗum no woni ñaawore ɓeɗo ka l'islam en wiyayɓe koɓe julɓe ka en wiyay wonaɓe julɓe ɗum kadi no ari maafuji hakkundeji karmo koɓɓe walakin ali ibne abi talib ɓay o fotti e maɓɓe e oɗo nokkure wiyetede annaharawan ɓayti ɓe fotti ali ibne abi talib no suti ɓey ko julɓe gomɗinɓe allah subhanahu wa ta'ala kono affaire laamu himmangol fii laamagol naati e bewini wonkiji maɓɓe ɗin ha joni ɓe sortike ley ali ibne abi talib par ce que ko on ɗum wonno mone on ɗon andi mone on e jantotomo ɗo joni
Ali ibn Abi Talib ari dari yeeso maɓɓe o inni ene onon ɗo mi wayruno ko ene wondi ko ene wonno haɓidude e fii kaaɗo diina hannde on sortike ley an on faala yo en piiru ɓe wi hihi ko ɗum tummen faala si wona ko ronkata en piiru ko hunde wootere a qirritoto an ali ko a keefeero tuuba ruttoɗa feññina l'islam ma ɗon a wonti julɗo on tuma men tawte ali wi min ko ɗum mi sakkittoto wadde wi on lan komi keefeero mi wuuride nelaaɗo komi julɗo haa nelaaɗo maayi ko weltaniiɗo lan wona onon fewtintanal ngol ɗo konngol mi jaɓana on ngol ɗo konngol ali inni kun ɗum faala ɗum e wi miɗen faalama lanndade piiji ɗen ara nun ɗum meɗen monanima sabu fewndu fottuno ɗen e oɗo honno innete ɓeeɗo Muawiya ibn Abi Sufyan ɗon anndi maraka wanno ɗon ko innete marakat Siffin yani ɓayti en fotti ma wiyen ɓayti en fotti ka marakatul Jamal a daginanaali men honɗum wiyete rewɓe ɓen e paykoykoy daginanɗa men yo men ƴettu jawle ɓeya ɗen min faala ƴettude ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e rewɓe maɓɓe ɗe wiiɗa ɗum ɗo wota gooto mbiyemu ko fiyon ɗum waɗanɗa ɗum kono ɗum daginanɗa men jawle ɗe ronkuɗa daginande men ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e sonnaaɓe maɓɓe ɓen yani ɗum ɗo ko landal aranal ngal ɓe landi Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu landal ɗimmel ngal ɓe inni ka ma'rakat Siffin ɓayti woni an e Muawiya on jooɗike ɓe haldi moƴƴingol hakkunde maɓɓe anndi ɗon kadi naafigi on kadi naatuno ɗon moƴƴa noon fi waddugol hakkundeji julɓe ɓen sa ndaari deftere initende al awasimu min al qawasim lil khatib al baghdadi himo addi tariha ɓeeɗo sahabaɓe fitinaji ko wonno hakkundeji maɓɓe himo addiri ɗum heure par heure minute par minute himo janti ko honno ɓeeɗo naafigiɓe wonno naatirde wadda ɓeeɗo julɓe haa ko nanta kon fitna par ce que a nanay ɗo jooni ɓenna sahabaɓe ɓen ɓe piiruno ko gonga sahabaɓe ɓen yani hawreji yanno hakkundeji maɓɓe kono est ce que enen no woodani en jantagol ɗum woodana en jantagol ɗum enen manhaji ahlu sunna wonga cheikh l' islam koɓe maaki ko al imsaku yani si fi sahabaɓe ɓe wowlama koye waɗu ko nelaaɗo sallllahu alih wa sallam maaki kon ida dukira ashabi fa amsiku nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki si fi sahabaɓe am ɓen wowlama haray deƴƴite jogituɗon hoore moɗon wota gooto ukko nder ton wowlugol fi fitna bayna sahaba idan ɓeeɗo ɓe wi'i wonde fewndo an e Muawiya yowtuɗon ko fii hon ɗum waɗi arɗa jaɓanɗa Muawiya montugol lafdu amirul mu'minin yani tawi ɗum ɗo ko konngol ngol ɓe monnorani oɗo Ali ibn Abi Talib mi hattayi e nder toɓɓere ɗa ɓaye garroye yani e nokku gono gasa ka radio Soleil inchallah mi lannina yotere nden o maaki ko honɗum salaniɗa men ƴetti jawle ɗen Ali ibn Abi Talib hin ɗo ko jaabi ɓe kon komi salani yo ƴettu ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e rewɓe maɓɓe ɓen ko sabu piiji tati ara nun ɗum ɓen ɗon ɓiɓɓe e ɓen ɗon rewɓe ɓe yaltano kamɓe kadi ɓe haaɓi en idan ɓayti ɓe haɓali en koɓe julɓe en mi wawata on daginande yo nanngu julɓe watton horɓe moɗon yani jiyaɓe moɗon wawata dagade ɓe yaltali ɓe haaɓi en si tawno ɓe yaltuno ɓe haaɓi en hareno wiyete ɓe daganike en kono ɓay ɓe yaltali ɓe haaɓi en ɓe wawata en daganade yani ɗum ɗo woni jaabowol aranolngol Ali ibn Abi Talib jaabiɓe o inni déjà si tawi woni mi daginanno on ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e rewɓe maɓɓe ɓen ko homboye mon yeɗotono nene Aisha radiallahu anha ko marakatul Jamal joni so min no joni en piiridi e maɓɓe nangue rewɓe maɓɓe ɓen jeeyon ko homboye mon wakkilotono jeeygol nene Aisha ɓen gunelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on tuma ɓe hersi moƴƴa kamɓe khawarij buy e maɓɓe uggini ɓanti ɓen ni moodi koko wonɗen e mum ɗo ko meereni ɓe tuubi ɓen ɗon ɓe rutti ɓe yalti e nder firqatul khawarij on no jeeya yani eko ɓe yettorno Ali ibn Abi Talib ɓe inni fewndo yawno jooɗagol ngol yewta hakkunde Ali e Muawiya ibn Abi Sufyan Ali ibn Abi Talib o wiino wonde si tawi woni ko min hanndi e khilafa on tabintinelan oɗon no riwaya ko riwaya mo tawata o wawata wonde selluɗo al-Baghdadi no ɓangini mo o anndi hunde wotere no waɗi ko shiya ɓen senditata hakkundeji julɓe ɓen buy ananay hay waajotoɓe goo no woola mi falla darade nden darande ɗon mi daro wonde fewndo yewteteno sahabaɓe ɗiɗo wiyeteɗo Amr ibn al-As e honnude al-Ash'ari honno sabu Abu Musa al-Ash'ari wonde ɓayɓe fotti oɗa wi'i wonde joni ko honɗum wiiɗa an fi Ali on tuma Amri inni joni min mi ala wolde ko a woni mawɗo on mi teddinte joni an wowlu yani ɗum ko konngol ɓeɗo rafidaɓe suba molana moɓe naadi min ni a nanay hay julɓe goo waajotoɓe no waajoɗo julɓe ɓen ɓe inna wonde ko jamfa feƴƴuno e nden ɗon jonde a wattana hilla moƴƴa ko politique naada ka nder l'islamu fiya faamu
wonde sahabaɓe nelaɗon hari ko jamfotoɓe wonde ɓayɓe yewtiɗon o ya inni joni an wowli fiimo ma on taho wowli fiimo ma on ɗum to Abou Moussa al-Ash'ari kanko o wowli o wi'i onno o yewtiɗon ha o inni kanko tigi tigi on o folli Ali ibn Abi Talib Ali gasata lamade julɓe ɓen on tuma ɓe ari yeeso jama on ɓe innimo kala e wowlu ɓayoɗa wowlingol ɗon konngol kanko Amr ibn al-As o immi kanko inni on nani kanko o follimo makko on aw mimmi lammini Muawiya no wolede moƴƴa riwayan o sella few ko naadira toon ko fiya huto sahaba ɓen an a yeyta wonde Amr ibn al-As mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maake aslama nnasu wa amana amrun yimɓe ɓen fof jebbilanike Allah amru kañum o gomɗini Allah a sikka on kanko waɗe kan ɗon jamfa ka nanta chi ano wola ma ɗum goɗɗum go abadan on sahabajo nelaɗo watta sifa ɗum sa nanni sifa ɗin piiji na ya gomɗin gongina tani qissa on ko qissa fenandejo naadaɗo e hakkillaji julɓe go'o fiyoɓe waɗu ta'anu ɓe yuwa ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray wona noon feƴƴirno ko ɗum waɗi hay jabande nden ɗo karmo koɓe ɓe maaki nde ɗo jabande nde Ali ibn Abi Talib jaabi en jaɓay si tawi woni riwaya on selluno par ce que kanko ko wi yani komi innani ɗum ko fiyo taw mi ñentini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe gandi ka Hudaybiya ɓay nelaɗo ardi kanko e ɓeɗo Quraysh ɓe fuɗɗi yewtude nelaɗo en ni yo Ali windu yani uktub Muhammad rasulullah on tuma heferaɓe ɓe inni so tawno mbiɗen hoolino ko a nelaɗo Allah min haɓatanoma windu uktub min Muhammad windu inde ma nen tawaɗɗo rasulullah par ce que min jaɓa rasulullah donc ɗum ɗo windetake ka aadiji meɗen on tuma nelaɗo sa sallam ɓe maki yo Ali ibn Abi Talib montu ɗum satti Ali ibn Abi Talib moƴƴa ko honno montirta Muhammad rasulullah sabu fe ɗoftagol kefeero wonde nelaɗo sa sallam yeytinomo ɗon ñande goo a hayɓay fiyake sifa o fiyake komi heeɓi ɗo e yimɓe maɗa ɓen haray ko ɗum ɗo wonno yani seeɗa e komi faala ardinde finde ɗo fedde min mi fuɗɗitoy yewtugol kono haray jama on waɗu ko haqqille maɓɓe wonde nde ɗo fedde ɓe yettonno waɗa ɗiɗo piiji fettina e hôtel ji fettina e aéroport ji fettina e avion je fettina e piiji ko nantate ɗum ɓeɗo wonaɓe jeeyaɓe ahlu sunna wal jamaa wonaɓe jeeyaɓe bi ma'ana e feddeji hay ɓattiɗi ahlu sunna wal jamaa balnelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tindini en wonde yamrukuna min ad-din yani wonde ɓeɗo ko yimɓe yaltay ɓe nder kaɗo diina na noon ñawore maɓɓe nden mi woli ɗo ñawore maɓɓe nden no toon wimi karma koɓɓe no fenkiti fi ñawugol ɓe yalliɓe kontete ka julɓe kaɓe kontetake e nder julɓe ɓen kono haray si tawi woni en nani bay hande média ji ɗi no jogui ɗum ɗo si affaire koynete kon terrorisme kala neɗɗo mo yiiduɗa sa nanimo wolangol konngol faamimo wonde ɓeɗo ɓe jeyaka e maɗa par ce que a yeehi hayɓe ɓe yaltinta ɓen hara no ɓurni no raɓɓini no coñci maɓɓe ɗi woɓɓe no waɗi nisfu sak woɓɓe no acciti waare no sankinde ha moƴƴi hino taari hoore nden no haɓɓino ɗumanni sa yii woɓɓe inna ko ahlu sunnaɓe ɓenni tawa ko chattana baynahum wonaɓe hunde wotere ko fedde yaltunode gila fewdo ka yani sappiɗende ɗon ka yani yirɗe aranɗe ha hewti hande no ɓe wurñitike moƴƴa ko ɓe woni ko wiide ɓe faala wadde état islamique ɓe faala jatto makka e madina e ko nantata ɗum ɓe yaha ɓe nanga yimɓe ɓe wara ɓe focca sonnaɓe makitiji ɓe darna neɗɗo banu adama ndaare dey yani wonɓe ɓe wiide ko julɓe ɓe faala darnude l'islam ɓe darna neɗɗo yeeso bil déserwal tawa fellugol mo no fanɗi musidɓe julɓe tedduɓe wallingol o hirtamo o maaya ɗum no fanɗi o haɓɓugol mo ka o dari ɗon ƴetta giɗɗo janggi bil désert wi rewna e hoore makko mo wuuri o wonta dobbotiga on mbo wima ɓeɗo koye julɓe ɓe wayte jeeyede haray julɓe ɓe yo finu famana nde ɗo toɓɓere ɓe anda ka ɗum ɗo fewndi aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iri muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin e yetti subhanahu wa ta'ala nelduɗo en ɗum ɗo on mi sikki ka fuɗɗode namigoye ɗo gandi mi wolno nami watta taali ka fuɗɗode e wino hiɗen yetti Allah ko tata si tawi docteur alaɗo hara hiɗen mari gasayɓe waɗande en ko ɓe waɗayno ko hiɗe tañƴini yeruɓe Allahu ta'ala tawni ɗo ɓe nin sa ko ɓe seenino ka wallahi ɓe nin sa alhamdulillah yo Allah ɓeydan en sifa ɓe buy yo Allah ɓeydan en ɓe ka ɓiɓɓe men buy e haray en weltanike ɓe ko weltiɗen kon nollo e yeeso ko Allah koye yo Allah weltanoɓe yo Allah nawruɓe yeeso yo Allah tabintinɓe e haray
ko ɓe makani en ɗo o yiɓe oriyanti en ɗo e janngugol goɗɗi goo kadi ka alhamdulillah e si wattani ila hanki kadi konngol goɗɗo cheikh jaarano maaki to ka neɗɗo philosophie o jannguɗo haa o yaldito e wondema o ariɗo o annda ka o iwri o annda ko addimo o annda ka o fewri ko ɓuri bonde ko ɓe sakkitori kon o e hoore ko annda ko ngo annda o annda jaka e to ɗen anndino ɗen jokken ɓe a anndi na kesum e suka goo ka sahabaɓe wiyanoma fatal ka huul si tawi ko ka duuɓi ndaara ko min wonaynoɗo ka juullere to hunde kono ta ndaaru wiya a ɓe oɗa ko paykun ni mamin komi mawɗo fanni man taɗa wuuri ka gandal ngal heɓotoɗon ɗaɓɓu yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe aray ɗo fillitoɗen darsuji men ɗi no ɗo ka docteur ɗo ka Cheikh Oumar Bari e Oustaz Hafiz Sow ɗon ko juulirde wootere ndeeɗa ka Ceerno Daouda ɗon ko Oustaz Aboubacar Ndiare wota en derfu wota en nenno wota en naafere tulten e hinnoon ko yeetondirten mi nani kaari en alaaɗo awa hay si aɗa yiya haali hannde leetugol adday tultugol ngol adday ya accito minen fofiiɓe janngoyaali ɓen ɗowti janngoɓe meɗen anndi fiimo ɓeyna ko soppaaki weliti anndi bone teeñi hay ɓeɓe alaa kufunooyi heɓaali taw basarɗe eɓe wakkilo ɓe jokka ɗi darsuuji nani haray telemma ɗon ko ɗum amma konngol mawlitugol ɗo ma ɗum ɓeyda weltanagol ustad en e watti e hoore ɗimmoɓe maɓɓe ɓen ɗone ustad Chérif Diallo falyatafaddal mashkur bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الأمين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أري تيجي يوم بيدي ويلتنا قول الله سبحانه وتعالى إن ويلتنيك كرمكم ميدك أستاذ محمد جلو أري أستاذ محمد جلو ko yango daaɓe meɗen yangi fi gandal ngal karmakoɓe meɗen aray ɗon gueeli ɓe accuno en ɗo heeɓi ɓuuri duuɓi nayyi joni fayda ko duuɓi nayyi on suti ni eɓe yeehi ɓeydagol gandal alhamdulillah rabbil alamina en tinino heɓade en toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah ɓeydanɓe aray mi ala wadde taaligue e mako maɓɓe taalibajo ala ko waɗat taaligue e dow mako karma ko muɗum aray ko ɓeydugol tun taranagol ɓe Allah weltina on aray ɓe heeɓi kadi welo toon ara Allah subhanahu wa taala mo hokkiɓe feere waɗugol magistére maɓɓe dirasat maɓɓe e koko ɓe yewti hen ɗo kadi ɗulle kadi ko almilal wan nihal yani ko fi diinaji ɗin e feddeji ɗin yani alfiraq wal adiyan afwan ko fi feddeji ɗin e diinaji jippinaaɗi ɗi ma wiyaɗi ko diina ɗin haɗa ko fi ɗum ɗoni janngude ɗum ɗoni wadde kadi ka dirasat maɓɓe haɗa en torika Allah subhanahu wa taala yo Allah ɓeydanɓe gandal ngal yo nafirɓe mofte ɗen aray ɗo anndi taaligue ko si tawi no woodi ka ñoññiti on tigi fewna kono ɗo ɗo laaɓi foyi on tigi ɗa bonnitugol maako maɓɓe on ko wattangol en tu yiila toro en yen ardin fondoji men ɗin e koko yewta ɗo no gasara ɓen tigi hiɗe wondi e maɓɓe ka saare men ɗo wattane yiila par ce que koko yiwta ɗo fiimu sadi woni e aduna on fof hannde aduna on fof no maafi aduna on fof no aani aduna on fof hino huli ɓe yimɓe ɗo o waɗi si tawi goɗɗo o wallini goɗɗo o hirsirimo a jofu ma o huɓɓi yiite o sunnimo ma o wallinimo o rewni bulldozer e hoore makko yani kono hulɓi kadi hunde kono hulɓini o kamɓe ɓe hulata donc ɓeɗo wurin ko ñakkingol diina kan par ce que buye yimɓe ɓen so landeke ɓen ko julɓe woni e wadde ka est ce que onon fondoji mon no jaɓa ono takko men Nigéria ɗo ka tawata ɓuuri yimɓe temeɗɗe jowno juulude goɗɗo ara ɗon hakkunde maɓɓe o fettina bombu temeɗɗiɗo maaya o wiya kadi Allahu akbar o fettina bombure ene hakkille men no jaɓi siko julɗo ahlu sunna ino waɗa sifa ɗi piiji wara musidɗo makko julɗo hay keefere on to o tawata ino yeddi Allah irritaki Allah no woodi sartiji waɗade fi rufugol ƴiƴan ka
donc hondu waɗi si tawi ɓeeɗo hiɓe ñakkinde diina kan hiɓe waɗa ɗi bonondaji ɗo e inde diina kan haray ɗen haani wattande yila ɓeyden janngugol ɓeyden faamugol fii ɓeeɗo fiye waawɓe rentade haray noon walla dandu en ɓe arde lagine si ɓe ɗo kadi haray koye woɗɗitoɓe an ko an du woni julɗo hedditiɓe fof ko heeferɓe wattan hakkille dey ɗum noon min haray komi wi komi ala e wadde taarigue e dow maako maɓɓe on komi toroto tun allahu subhanahu wa ta'ala koyo allah waɗu en nani jaaɓi yo allah tawara en nani maako maɓɓe on en faami o asika en kadi gollitirgol donc haray ɗen arde e lande no jinda ɗo ɗum noon Oustaz Hammadou ɓe ɓattogaɓe jaabo lande ɗen kamɓe si ɓe jaaboto min on lande ɗadan ɗon tigui so allah jaaɓi jaabogol madama karma goɓɓe fewtinteɓe ɗande ɓennoga haray information ji ɗin e lande ɗen ɗum fof no watta e sooke mum jonniti on ko lugol wallan ko kamɓe Oustaz Mamadou Oustaz Mamadou ko noon tun habbaɗo joni noon ɗo yon hewtu ko fillitoɗen ɗumanane en torodiri yandi ɓay hiɗen haldiɗo e asewenje ɗen hiɗen mari darsu en torike jama on wotaɓe sincuka sera toon darsu ala tawɗo senota ko yo accu ɗon ara o senaki taw amintin oya haray karama koɓe men ɓen fof ɓe wirnode ta biidenillah tuma tawi ɓeeɗa ala ɗo o aray ɓeeɗano ɗo inchallah haray hiɗen gandi ɓe heewi dow tew yallah ɓeyduɓe haray ko telen ɗum kadi toɗɗiɗen ɗon ɗokkeli ɗin e jama watta yina deftere nden ɗa e wino yimɓeɓe haton jimɗo o no wawi windude inde mum e numéro téléphone adda ko ɗiɗo addi haray kadi nawondema en doolidira kono noon yen andu mouradu molanandu no ɗon kadi hanandu ƴettede yo allah o arti koyen Oustaz en ɗon habba dow ɗo Oustaz ma jonnon numéro mo jama on noddata piɓe andi kasi ɗo oɗo darten ɗo o toon to andi numéro mi min jakke numéro waɗowo o ko si ɓe jonnidela numéro ji maɓɓe ɗin mi yeyatoɓe ni voilà awa ɗo haray télé makka lande Oustaz en maaki nini ɓe ronki ye marude ɓayno tañƴina yendere hannde haray docteur no ɗo nden ɓenno kadi jaaboyto yeru ko ɓe hunnani o par ce que buy ari en torki allah yo allah yo ɓe jaaɓe hara imam meɗen no ɗo en tañƴini ɓe ƴettay ɗo konngol ko raɓɓiɗi o assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah haray tigi tigi menen woniranɓe en telen ɗo ɓen ne jogaki konngol sona weltanagol allah weltano jama on haray ko woɓɓe mi faala jonnugol konngol ɗulle ko ɓe musidɓe men dariɓe kala ka sifa ɗiɗo darsuji woni e conférence ji wawɗi ni allah no darni ɓe fii wallitagol jama julɓe wonɓe ɗon eɓe ala ɗon no ɓe hendora ɗiɗo darsuji mi faala jonnude ɓe micro on ɓe ɓanginana jama on no ɓe darori fii wallitagol ɗiɗo darsuji e nder leydi men ndin e nder aduna on kadi fof musidɓe men julɓe wonɓe nder lagine e yaasi haa hikkoranɓe en ka leyɗe portoɓɓen tanko haray ko ɓe julɓe ɓe naftoray ɗiɗo darsuji meɗen e ɗi conférence ji no wonɗen naftorde ni joni noon kala faalaɗo wadde ittisal maɗum relation maɗum humpodirgol e maɓɓe watten micron e sokeje maɓɓe ɓe ɓanginana jama on nden mojo ɓere ma on ɗon biro mo ɓe udditani en fii ɗum ko directeur on ɗon biro mi faala jonnude micro on no gasa si ɓe ƴetti konngol ngol hay numéro téléphone ɓe jonna on kala faamoyɗo ko ɓe maaki kon o ñentina maako nelaaɗo gooto sallallahu alayhi wa sallam falyuballighu shahidu alkhaiba wonɓe ɗon wo yottina eɓe alaa ɗon ɓen ɗulle ko ɓe ceernoɓe men ɗo falyatafaddal mashkura o yaafoto nanen e wino darsugo no jorta ɗulle ko omo talata kawsa hafi so humpodiranɓe en e maɓɓe gantinɗo ɓen ɓe maaki en ƴiin inchallahu e talata laatoto
deftere nde ko sifatu salati nabi bi cheikh albani haɗa ko nden ɗon naɓorte mo ala o ɗaɓɓa ɗo e ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah haray jama julɓe on weltanama on jarnamama yo allahu yoɓu en ko ɓuuri moƴƴude e joddi ɓe karamokoɓe men waɗanɓe en ɗum ɗo e weltanike ɓe en jarniɓe haray ko teddungal jama on e ɗi programme ji amen keesi eɓɓanaɗi ɗo e fii ko fewnditi kon kadi no jama on wallitora haray ko teddungal jama on haray wondema programme ji keesi eɓɓaɗi ɗin koyen wawu hollitude musidɓe men ɓe ala ɗo ɓen siɓe wawi hendade ɗi nemaji ɗi wonɗen heɓude ɗo kaɓe woniri o kaɓe woniri e nder aduna on haray ko teddungal e maɓɓe ko tooli maɓɓe haray e piide misal wano minhajul muslim janngaɗo ɗo on ma darsuji janngaɗi nokku goo hiɗen kafidi e musidɓe men wonɓe Espagne e wonɓe Belgique e wonɓe Allemagne haray ɗi darsuji jeegoo janngaɗi ɗo buy e maɓɓe no participe ɗi wano darsuji janngaɗi ɗin ɗi docteur Mouhammadouri Bari janni en ɗin palaga hiɗen geli ko darsu 124 woni ko jannga palaga ɗon musidɓe men no Allemagne hiɓe kafida e majji musidɓe men no Belgique kafidaɓe e majji musidɓe men no nokkeeli ɗuuɗuɗi hay ka nder l'intérieur de pays ga haray ɗum ɗon kadi no fewnditi haray noon ko honno ɗum ɗon gerdete ɓay haray tan on juuta koyo on waawu noddude o numéro gooto ɗo mi waawa on humpitude inchallah musidɓe men wonɓe ɓen ka yaafi wakkilo ɗen jonnen ɓe o numéro ɗo ɓe nodda hara kamɓe kadi hiɓe waawi wonde toon ɓe tokke e programme ji ɗin hara ɓe waaway henndade kaɓe woni o kaɓe woni e nder aduna on haray no darsu on lanniri inchallah ko 5 minutes woni ko feƴƴatama 10 minutes haray darsu on hewtoyi ka appareil ji maɓɓe foti ko téléphone on tigi jogii foti ko ordinateur on tigi jogii haray ko teddungal jama on haray eɓɓane téléphone ji ɗin artiro réseau ji ɗin ni jonna on numéro on inchallah haray service on ko Bagnang technologie service haray numéro on ko 664 33 06 56 ko or numéro ɗo woni ka réseau sociaux ji fof ka Viber ka Imo ka Facebook ka WhatsApp ka WeChat ka Telegram haray oɗo numéro imo fonctionne e majji ɗi fof haray ko teddungal jama on haray ko tooli maɓɓe kadi e service on haray hiɗe wiya kadi yo jama on ɓeydu wakkilade etagol faama ɗi makuji karamakoɓe men ɓe ɗiɗoni e makande ndaare hannde nema molanaɗo mo heɓunen ɗo eɗen garanno nema goo en ɓeyditika ɗo kadi e nema goo haray wattane jila wakkilo ɗen inchallah haray siki ka me en gas hiɗo wawi yawde ka centre madame Bari premier étage numéro 9 maɗum o ka ɗimmojo amen o won ɗon ka juulirde ka fonno ka dambugal ka natugol ɗon haray ɓen noon kan no ɗo ɓe wawi jonnude numéro maɓɓe o assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray kono feeto julde makiri noon on wawi heblade fi ƴettugol numéro o 628 09 51 51 628 09 51 51 assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray on jarama o weltanama haray musidɓe men kadi wonɓe participe e darsuji ɗin haray ɓe weltanama kamɓe kadi ɓe jarnama en fof men heɗen toro allahu subhanahu wa ta'ala on yo okkor en ko nafata en aduna e lahira o danna en ko lorata en aduna e lahira